Jotono no lam suga ni channel o angkai tomong no norok ani channel no subscribe khlaya ko angka subscribe khlai ridi ang ketal job advertisement ta online information related videos sanam angka phaidi tini kaisa ketal notification ainai o notification rijak kha abo angkai IBPS ni bukhak tei norok video no paithak jorate nai tong ni kaham ka saimana ni bagai angka phaidi official notification ailai na o official notification no tamo rijak kha Omokai to official notification or notification rijak mane abo angkai Institute of Banking Personnel Selection ni bukhakti rijak kha o jagao angkai common recruitment process o jagao tongo official ni angkai scale 3 ta tongo scale 1 tai 2 3 tongo tai office assistant multipurpose tongo abo angkai regional rural banks rogo tlangjaknai abo IBPS ni official website no tang description no riruan no norok thangi visit khlai nai di norok video no paithak jorate nai tong di kam kai saimana ni bagai angkai o jagao tentative date rijak kha aro angkai norok ni online registration khlaina ni date angkai o jagao 1 tarik ni simi chengkha abo angkai amo last date tongnai angkai 21 tarik June 2023 abo last date tongnai tai norok payment ni last date tongnai abo bo 21 tarik June 2023 rijak kha norok ni pre exam training ni bagai norok no call letter rijaknai abo angkai July 10 tarigo rijak kho jagao tai pre exam training khlai rijaknai abo angkai July 17 ni simi 22 July jora tai norok ni download call letter prelims ni online exam ni bagai norok ni call letter download khlai mana July August rogo Prelims sungi mano Augusto tai result rimano abo sek number maso sajak kau jakawa gangka norok qualification mi likhai to norok apply khlai nai mano o jagawa age limit gangkai office scale 3 tai office scale 2 tai office scale 1 abo to nai nai di abo assistant manager o jagawa gangkai office assistant multipurpose gangkai 18 ni simi 28 years na nangnai abo ni bisingo tongkhangka norok apply khlai manai haipa no jagao relaxation tongo sini schedule caste tai schedule tribe rong ni bagai gangkai tai 5 years relaxation manai gangka norok nai nai di abo norok apply khlaina sakang tai oro education qualification gangkai post graduation qualification tai experience gangkai o jagao office assistant multipurpose ni bagai gangkai norok jese graduate phan khlaijak tongkhangka norok oro apply khlai manai tai local language norok saimana nangnai tai desirable rijak kha jagao working knowledge tai computer ni abo tongkhangka norok oro apply khlai manai saka office assistant multipurpose ni bagai o jagao education qualification tai o jagao kwbangma tongo nai nai di je officer scale rong ni kai to asuk jotto borok students rok ni qualification hayakaba experience rok tongolak norok office assistant multipurpose angkai graduation experience tangya norok apply khlai manai to bo nai nai di norok office scale 1 2 3 rok abo angkai o jagao application fee angkai norok application fee tai o jagao officer scale 1 2 3 ni bagai bo jagao norok apply khlaina angkai sini ST candidate rok 175 rupees marnai tai other candidates rok angkai 850 rupees marnai o jagao last date to jagao 21 tarik June jora tongo norok ni o application form fill up khlai furu no norok online payment khlai marnai office assistant multipurpose ni bagai bo jagao 175 rupees no rijak kha sini candidates rok ni bagai the qualification ka to graduation che experience nangya o jagao puila online exam nai CBT abo angkai sajak o jagao prelim examination ngi mano office assistant multipurpose ni bagai angkai o jagao reasoning by numerical ability tongo number of question angkai 40 maximum mark 40 rijak kha tai numerical ability tongo abo bo 40 tai maximum mark rijak kha 40 haike no jagao total question angkai to 80 tai maximum mark angkai 80 rijak kha duration time angkai exam ni 45 minutes rijak kha haike norok nai nai di officer scale 1 tai officer scale 2 ni bagai bo bahai puila sakang prelims exam o najaknai
main exam hingka office assistant multipurpose ni bagui hingka o jagao kwbangma tongo o jagao reasoning tongo, computer knowledge tongo, tai general awareness tongo, tai English language tai numerical ability tongo. Haike o jagao question borujak tongo, number of question tai maximum mark borujak tongo jagao besuk mark wngui man 200 ningnai main exam hingka norok prelims tomung norok pass hingka mains exam arnai abo hingka 2 hours ni bagui rijak duration hingka norok preparation khlai di tabung sibino kaham khai norok prelims pass hingka mains exam norok marnai multipurpose ni bagui abo hingka o jagao tongo je norok exam test rwnai abo hingka bo medium norok rwna musung abo to sini Tripura hingka to Tripura Gramin bank tongo rural regional banks o jagao multipurpose ni bagui hingka office assistant multipurpose ni bagui hingka sini Tripura hingka norok English Hindi te Bangla o je medium ba norok exam ruimano hingka nai din norok obo tei o jagao bahai apply khlainani hingka o 3ta post tongbai mani officer post scale 1 2 3 tai multipurpose tongbai mani je office assistant multipurpose tongbai mani hingka abo norok kaitham norok tongmuno qualification tongkha to separate khaino norok apply khlaimano last date norok naina diabo 21st rijaka June 2023 tai bahai norok document rok upload khlainai ne PDF o tongo PDF no tang description o ri ruan norok download khlainai di khlaimani yagulo apply khlaina musungkhai to apply khlai di o jagao vacancy tongo multipurpose ni bagui tai office assistant scale 1 2 3 rong ni bagui hingka orobo tongo abo bo norok nainai di qualification norok milikha hingka hake oro state tongo tai bank ni bumung tongo tai sini ST candidate ni reserve khlaijak seat tongo hingka o jagao sini Tripura hingka to Tripura ni hingka kaisa no bank tongo abo regional bank abo hingka Tripura Gramin bank hinui tongo o jagao sini ST candidates rong ni bagui hingka 14ta post tongo hingka norok oro graduation simi pass khlaijak hingka to norok apply khlaimanai norok apply khlai di tomung norok interested tongkha norok qualification mili tongkha o jagao examination center je tentative list rijaka abo hingka oro state wise rijaka prelims center tai main center tongo hingka norok nainai di abo sini Tripura hingka prelims bo norok Agartala o no rimanai tai norok prelims pass hingke norok mains ni bagui bo norok Agartala o no rimanai hingka ST rok ni bagui 14ta seat tongo hingka norok naidi tai norok apply khlaina fru norok ni je documents tongbai mani a documents no busuk size o khlai norok upload khlaina nang PDF o jotono mention khlaijak tongo swkang norok PDF no download khlai kaham naimani yagulo terms and condition rok porimani yagulo norok apply khlaina musungkhai to norok apply khlaina di hingka ang PDF no body ruan description o tai apply link ri rwnai description o tai official website bang description o ri rwnai norok thangai kisa visit khlainai di hingka norok tomung no video ni bagui buji angui tongkha hingka norok comment khlai di hingka ang PDF no to description